ye baba we uyu mugoroba se ndiko ndashaka kubabaza aho mugoroba murariye kweli abantu chat kamugeze ukuri abantu mwagiye muri Fortebet ntago mwariye pe keretse wenda nimba ari abantu mwavuze ngo muragura yes mbega umukino wa West Ham na Manchester United we harabuze gatoya ngo ikipe yitwa Manchester United isubire mu gice cyayo cy'ingunguru harabuze gato kubwa mahirwe Kirimbuzi Benjamin Sesko aragombora kuri pasi cyane ya Brian Mbuyemo ku munota wa nyuma rwose iminota isatiri ya nyuma uzi ko wa mugabo atekiye kwigosheje uzi ko bigoye kuri wa mugabo niko uzi ko umutipe kwigosheje bigiye kuzagorana neza anyway Manchester United ni inota rimwe ibonye rivuye mu menyo ya rubamba ariko siyo byari kenewe yagombaga kuba yatsinze uyu mukino ariko kandi nitwabona guha credit ikipe yitwa West Ham United nayo yagize match nziza ugendeye kuva ku mukino utangiye kugera mu mukino wangiye igitego cyane cya Siseke Thomas Siseke hanyuma kiza kugomborwa na Benjamin Sesko kuri remplacement z'umutoza yari yakoze ariko akabazo kamatsiko niko mbabaze wenda abantu mwaba mwarije mu gihe ariko ndabaza abakozi ba Manchester United kubera iki Michael Carrick akunda gusimbuza cyane umusore w'umunya Brazil twakunya ntaga mwizera uko nabonaga hagati ya Brian Mbuyemo nubwo aje gutanga umupira uva mu gitego na n'umusore witwa Amadi Diallo hari kuvamo umwe ariko umuntu witwa Kunyagasigara ibi nari no gukuramo na Amadi Diallo ariko byibuza Kunyagasigara match nyinshi ubona ko kumukuramo biba bimeze bite sinzi ukuntu mbibona nakunya nayo mbona ameze nk'utishimye neza mu maso ariko harabuze gato nk'ikipe isubira mu gice cy'ingunguru gusa ntibigenze neza irayangi igo ibonye inota Michael Carrick akomeje kuba unbeaten imikino 5 yose byibuza mu mikino 5 ku barata 15 ntabwo ari bibi cyane kubera ko abonye amanota 13 kuri 15 nayo ngiye ubwanjye navuga ngo credit kuri Michael Carrick abakunzi ba Manchester United mwese rero rwose muvuge muti nta kibazo iri nota tuvanye irondere reka turi nywere turi konyemanyi ho gutya American Gin gutya American Gin imwe ya NBG hanyuma ibintu menezeza cyane ikiwaje kimeze neza cyane ku basirimu barabizi by'umwihariko kiboneka mu Rwanda hose ariko nanone ni ya NBG ni product ya NBG birazwi hanyuma abakunzi ba Manchester United tuganire kuri uyu mukino se cyangwa hari byo gukosora turebe harimo iki mbibutse ko ngubu harimo imikino ya FA Cup muri kimwe gikurikiraho bigiye kuzaba Massive Premier League West Ham ivuga ati ntago wogoshwe uyu munsi tangira wongera ubare 1 2 3 4 5 ariko nge ndiwe nakogosha igice we n'ikindi kazo cyo gusha ubutaha biranze pe ariko cyo kwishimira kirimo nuko umufana togoshwe tondezi Suseka yihishe baratangira bari kuri Everton nanone iri nota riteye imbaraga ntago ari bibi Carrick nuko imikino 5 ntago aratsindwa uretse umufana bivanze gatangira kuvanga kogoshwa gatangira gushyamo izindi ngingo zindi tutari twiteze umupira amaguru z'umusatsi ariko United iyi mikino 5 perfecto ninzima cyane iragenda ibindi bizakurikiraho mu gutangira kora kuri Harry Kingston ikigo kipe ya Everton n'umwanya mwiza wo kwihorera kipe yatsinze ituzuye imumva ko nabyo ni ibindi bintu United buri munsi no kwaraga ibintu bishya heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge Fry Mama Anota 23 wanyine Stamford Bridge hano bafata umupira wasara b'ikipe ya Chelsea bawutunganyiriza Joao Pedro ahagaze neza cyane aba bamyugara b'ikipe ya Leeds barahungetwa umupira bashiduka umunyabrazil abacitse tayari Baby Steps pampa nziza ku bana bose Charabana Andres Santos hano barakura umupira kuri Parma comeka muri Vidano attention Joao Pedro sigaba myuga yateka mwizamu Chelsea kimwe Leeds United ubusa BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza ikipe ya Leeds United imenya ko yagize Stamford Bridge Pedro nyuma yo gusha igitego ntabwo uryo bwa kabiri fushije ubusayisa atereka amarito cyane ikipe ya Chelsea Joao Pedro kimwe ikipe ya Chelsea kimwe Leeds United hanga ibintu biragoye kandi gatera amaze gushundi buryo mu defenseri yaramaze kumuhagarika neza cyane Sebastian ariko kuri ubu buryo yari free atatereka amarito cyane ikipe ya Chelsea the Blues
Minota 25 Chelsea kimwe Leeds United ubusa. Kuriya buriya yari yariyera Eko bagiye gupima restaurant waririyemo. Jo haya Chelsea ni rutera Nicole Paloma yari pasi ya Sanchez sisi mbona wasunikanye ninde buriya cyakoma nkagenda byasobankise. Somerville contre-attaque équipe ya West Ham hari Maguire bien joué Maguire mpira ahita utereka hanze Maguire ahita kura vuba Somerville yaragiye yarandurutse. Sama vuga batumupi pira ntiwari warenzera cyangwa ibondo ntago ryari ryashiriyemo. Attention ibondo ryarimo hano West Ham irabura umuntu ariko warutayizamu w'imbaraga witwa Callum Wilson wa Newcastle. Attention ekipe ya Chelsea penalty igiye guterwa na Cole Palmer. Mr Penalty ubusanzwe kari akaguru ntago wayifata niyo nkuba yaba yakubise mu kirere yayihengetse kuri ayifasha nka gatatu wakashizemo petrol anakwica sanze nike. Tereka biteo cya kabiri bayita The Blues. Chelsea The Blues umuntu yashyize ku ipari yatubuze rwose. Chelsea miragabura muri iyi minsi aho bibwangire rwose si kwa Chelsea. Ucunga Arsenal itahanyuze gusa. Bazongera guhura bazahura ako nayo zize warayimingiremo agafu kizaza Emirate yaryara muri champion izabasura Moise Caicedo uri kurabaza ni Charomba nawe ndizika bari muri defense hariya. Ewe ni Caicedo nta buri bimujya bashaka kuyibura nase njye nabona Charomba hagaze kagira ngo ni uriti umuntu kumbe abavuga ati siyo. Turebe mpira mu kibuga hagati n'abasore b'ikipe ya Manchester United hano baracyagundagurana pere ku mupira bashakisha Lukshaw wihuta cyane Lukshaw aragiye Lukshaw imbere za buryo West Ham Amad Diallo umupira utera hanze ari Petifie Amad Diallo ikipe ya Leeds United ikaba igiye kubona uburyo gufungura amazamu nayo igakora yes niko gahunda zimeze. Caicedo ntabyemera avuga ko twese tutakinye baro ko namukozeho gakeya ukoze ugahoro tibigenze biti kai Caicedo arayitanze da waguze yes Caicedo mukomera amashyi aragabuye inshuti yawe ni mecha nigiye gutera iyi penalty kazihusha. Turebe pira mu kibuga gatasara ikipe reshano zeruka yawushije ebyiri umva ko ari umuntu udakanganye cyane ningi ishobora kujya hanze azana kagatamuro kaje umusimini ukuntu kabaga kameze icyatsi nta mutuko wagamo James Milner tena mubaye yishyuye nayo Tottenham yishyuye itsinziye igitego kigiyemo kimwe n'icyari neza irakomeye ariko imikino ishobora kuba yatangiye mu buryo bwawe ariko iyo iki cyakabiri ko gitangiye birakomeye mugabo birakomeye minota 41 pirugaruka inyuma ni Lukshaw ufunze neza cyane hariya Baby steps pampa nziza ku bana bose. Ikipe yitwa West Ham arakurata 49 bafata umupira baracanga baranyanyagira bakura umupira wita Thomas Sake awurakura kapitani Jamal Bauer awindura imbere y'izaba abasore ba United bararangara ya Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama agiye kwataka umupira w'umuturage witwa Lukshaw Thomas Sake aramutwara awurambura kwa Jamal Bauer aranyanyagira ajya kwitaba uruga rw'amahina akoza ikirenge ahagararanye na Kobe Maino umupira utereka mu izamu ku minota 50
Manchester United ubusa, West Ham United kimwe. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Suseka agira gutya Tondeza arayihisha. Suseka Thomas ni umuntu mubi cyane. Tondeza bayihishe ikuyeho nimero arazihishe. United igiye kuzishakisha. Birakomeye ko umuntu yogoshesha bibyize nakubwiye. Umuhanga kwiyogoshesha agenda muri weekend. Diego Daro, Lisandro Martinez, pira utera kuri rw'ibumoso, arawufunga Madiaro, karabaye. Rekura pasa ariko Malik Diouf n'umusore twa Axel Disasi. Icyo bita Kariki time. Barawurenza. Kariki time. Kuva kwa 45. Ibi kuri mu matwi. Babijyamo bayita United. Niba ko kuri umukunzi wa Manchester United ndafugira isengesho nawe uvuga amen. Twagiye. Mana nyagasani, amen. Uturinda amenyo y'abasetsi. Amen. Tubabarire. Amen. Udukize. Kuseka mu isengesho gicu. Kwajya gusema gusenga nizeye ariko gusema Imana yisekera ngo yabona kubabaye. So gusenga ni kizere se. Oya. No gusenga. Nese ndi kuyihata. No gusengana umutete. Ariko. Aya. Yesu wajya gusaba umuntu useka akabona ko ushaka icyo kintu koko. Ariko umusekera ni byiza. Ujye muvuga amena nta wamenya. Agajya kubona ko umwana w'Imana ajya gusenga mu butaya akiyambika ubushwambaga. Uwo urimo guseka mu isengesho. Harabura iminota 3 n'amasegonda. Ariko ubundi yine minota ubundi United yagizemo abafana be. Pira rotera basere ikipe ya Manchester United bashaka Bruno Fernandes. Bruno. Twende bagabo, Bruno sobeka umupira imbere y'izamu ariko yewa! Biranga bariko mana uri kumva isengesho gake rikuza. Iyi ni ibundi minota. Emucakira match ya Bayern yishira ikipe ya Manchester United. 9-9. Yararyumvisha Imana riryumvisha habuze umumarayika umwe. Hangaha umwe gusa umusatsi yabafunze direct cyari kujyamo. Michael Carrick yari yakibaza. Ako nta muntu usubira ku munsi w'ejo rwose baratubwira ko twasubiye mu gice cy'ingunguru cyacu. Umupira Bruno Fernandes nizo nyuro ndabaza. Urabona ngo isubiye mu gice cy'ingunguru. Ako ntago ari umupira. Urabona ngo irondere ngo barayihoreye. Ibyo bintu rwose nyagasani turinda amenyo y'abasetsi. Amadi Diallo atashibaraza bara ukaraza hano. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Kurata 95 abasore b'ikipe West Ham y'Urwibano. Irumva ntiyumva. Vuga ngo amen. Umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Ikipe idafite umukinnyi witwa Benjamin Rambabaje kabisa. Ikipe idatunze Benjamin Sesko. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Ahindura umupira Brian Mbomo. Awusamura mu rubuga rw'amahina gake cyariya. Atega ikirenge cy'iburyo mwica Benjamin Sesko. Umupira urukira mu rushundura. Baraduseka. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Manchester United kimwe, West Ham United kimwe. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Iyi minota niyo yibitangaza ko United fuck time, Carrick time. Irarya ni cyaka aragiye Amadi Diallo kibe kimwe kiboneka. Diallo aramwinjiranye imbere y'izamu ariko biranga. Benjamin Sesko yari yakererewe hariya. Iminota yitangaza ko United muhaguruke. Bafana United muhaguruke kiraboneka. Arawutwara hariya ni Reniero.
shomeka umupira muremure imbere ku ruhande rw'iburyo arashakisha ariko World Cup yatanze umupira uri kujya hanze urarenga. Iminota ngaha rwose iyo bita West Ham iragiraniwe. Amwita Benjamin Sisco. Ikipe itagira umukinnyi yitwa Benjamin nayo irambabaje mushaka mujye mubagura muri mwe batawufunga ngo bari kikizi ikipe nyitwaza ntago yaje kibura rwose. Arabitsinda ntabitsinda ajya ugaruka kugikubitamo hari kwiye match. Ajya urarase kuri Fulham ubone yakinazemo. Cyane no Fulham yari yabananiye araza akabanza hanze gutubundi. Benjamin azasimbuye aterekamo igitego cyiza cyane. Aya akaba rero umukino wahuzaga Manchester United ndetse n'ikipe ya West Ham urangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Mushimira Imana iturinze amenyo y'abasetsi. Muvana ngenda mwogosha igice kindi bazakigosha ubutaha. Oya nabyo kogosha igice agiye gutangira gushaka indi mikino 5. Orara.